re betua re se re haola metsotsong e supileng ka mora hora ya bosupa. Momamedi mohaleng kwano ke sentse ke na le mothehi wa mokgatlo wa section 2 ke monghadi Kananelo Bolwetse. Ntate Bolwetse re a o amohela phutsalatsong ya mo Afrika. Ka jeno ntate re tla ke re tlo sheba ka botebo DCEO matla a yona le hore na a fella ho kae a bonahala ha o etsahala jwang. Ntate re bua tjena bekeng ena re amohetse ditlaleho tsa hore mookamedi wa banka ya Poso ke monghadi Lethawe o thaoditswe ke setsi sena mme o tla hla kgotla bekeng e tlang. Thoko mono ntate re tla tseba hore yona DCEO re la ra utlwa ha e etsa lephehlo ka mona ka Maputswe mo ileng ya thautsa motlatsi wa mookamedi wa sepolesa le mapolesa a mararo ka moo ka pelelo ya boqhekanyetsi ba tjhelete. Ra utlwa hape ha DCEO e boela hape e thautsa mongodi ya moholo wa Marematlou Freedom Party ke monghadi Lona Mkhize mo o ne a sebedisa lebitso la hampe ho ja batho. DCEO ya boela hape ya thautsa diofisiri tsa lekgotla la motsemoholo Maseru ntate tse neng di tloswa ka ho bubura dimilione tse 14 tsa tjhelete e neng e abetswe ho tla aha ditsela tse palamaneng Maseru mona. Ra e utlwa ha e kenella bothabatse ka mane ntate, ra e utlwa ha e kenella ka hara makala le mafapha a mmuso. Setsi se ntate Bolwetse na Basotho ba kare e hlile ke ha se sebetsa ha se etsa tjena. Ke a leboha ntate ka tsela e o hlalosa ditaba tsena ka yona motho a ka fela a utlwa hore e fela setsi sena sa twantsho ya bobodu le boneneneng se etsa mosebetsi empa ke a kgolwa nna ntate nka ba le bothata ba ho araba hore na e fela e etsa mosebetsi e le hobane di papisitswe le hore o latela molao ona o tsamaisang DCEO o entse ka selemo sang sa 1999 o bitswa Prevention of Corruption and Economic Offences Act of 1999. Molao o ha o fihla temaneng ya 52 o bontsha hore ho tlameha ho be le tlaleho selemo le selemo mme ke a kgolwa tlaleho ena e tla kenyeletsa hore na selemong sena seo ho boletswa tlaleho ya sona re fumane ditletlebo tse kae ha fuputsa tse kae ha isa tse kae ka pele ho motjhisi e moholo ya ba ke tse kae tse fetela makgotleng ha di se di le makgotleng ke tse kae tse tshothisitsweng ho felella wa fara ka dikarolo tse buang ke tse kae tse ntseng di emetse hore di ke di felelle ka pele ho makgotla temana e nngwe ya molao e re ho tla etswa tlaleho e hlahiswa ho letona pele kapa ka letsatsi la 30 a motso mong kgweding ya boraro selemo le selemo kapa ka morao ho mono ha fela e ba ramolao e moholo wa mmuso o dumetse hore tlalo eno e tle ka morao ho nako eno mme tlalo ena e iswa ho letona le DCEO ikarabellang ho lona. Molao ona ha wa hlaka hona letona le ha e le fumane tlalo ena ya mofuta o jeng o tla a etseng eng ka yona empa ke a kgolwa hore re tla hlakela hona ha tlalo e se le teng ho tla ho tswa lenkae re tlameha re bale le molao ona o tla go bua ka ona ho bala le o mong ha tlo bitswang Public Financial Management and Accountability Act ona kwa selemo sa dipedile le le motho mo ona ha o bala ka temana ya 34 ya ona ya bontsha hore makala a mmuso le ditsohle tsa mmuso tse theoheng ka molao di tlameha di etse ditlaleho tsa selemo le selemo le tse tswang hangwe ka dikgwedi tse tharo kapa tse nne mme tlaleho tseno
di tla fanwa ho letona le karabellang ditabeng tsa ditjhelete empa tlaleho ya selemo le selemo yona eo DCO e tlamehang ho etsa ho latela molao o ne qetang ho bolella ona letona le karabellang ho DCO le tshwanehile ka molao hore ka hare ho dikgwedi tse nne ka morao ho selemo sa ditjhelete sa mmuso se fela tlalo e jwalo e be e tekile ka pele ho parlamente mme selemo sa ditjhelete sa mmuso haeba se fela ka letsatsi la 30 a motso o mong kgweding ya morao selemong ho hlakile hore dikgwedi tse nne tseno di tla fela ka letsatsi la 30 a motso o mong kgweding ya bosupa ya selemo mme haeba hona ke ka kgweding ya borobedi nna ha ke so bone tlalo ya mofuta o jwalo ho hang e tekwa ka pele ho parlamente mme ke se ke ya kgolo ha e sa le ke latella ditaba tsa setjhaba ha ke so bone tlaleho ya DCO ho thata haholo jwale hore nkare ya sebetsa kapa ha e sebetse hobane jwale e se le maikutlo a ka ke le motho mme nka rata ha ke fana ka maikutlo a ka jwale se bile tlaleho ena ya bona mme ho retsa mosebetsi ko le bonolo tsalo tsena ke nna di etsa ha le ntate ile a se DCO fela e ntse sa itse tlaleho tsena kapa eo re ntse re sa bone tlaleho tsena makala a mmuso le ditsebi tse ngata tsa mmuso ditlaleho tsena tse tsena ke re bua tsona mona ha di etsahale ya utlwahala ntate Bolwetse haholo re tla yona tabeng ena ya tlaleho ihle moholo wa ka le nna ha ke sheba mona ke fumana hore tlaleho e jwalo parlamenteng mane ha ke soka ke tlaleha ka yona letona le tlaleha ka hore DCEO ke ena ya fella mane tabela ntate e boela e nkgutlisetsa tabeng ya hore na matla DCEO a tloha ho kae a fella ho kae na DCEO ke ntja e lomang ntate ona molao o ke buileng ka ona o bitswang Prevention of Corruption and Economic Offences Act ha o fihla temaneng ya bo tshelela ya ona e a bontsha hona mesebetsi ya DCO ke seng o fumana ditalo tsa bobodu o etsa dipatlisiso mme jwale e tla nka ditaba tseno e di ise ho motlhotisi e moholo hore di tsebe ho feta makgotleng mme e shebana le ditaba tse ka hare ho mmuso ditabeng tsa tsena tse re tsa setjhaba ka kokoloho jwale e tla isa ditaba tseno ho motlhotisi e moholo hore di fetele makgotleng mme ditaba tsena ho latela molao di tla fetela makgotleng ntle le hore motlhotisi a moholo a re di tla fetela makgotleng empa DCO yona ka yona e na le matla hore e ka o tshwara ntate ho latela molao e le molao e fa matla hore e ka o tshwara ke temana ya 38 e fang DCO matla a jwalo a hore e tshware batho empa jwale ga o thusa hore e tla etsa dipatlisiso tsa yona e o tshware ka mora moo jwale o se holo motlhotisi e moholo hore na taba tsena di tla ya makgotleng kapa tjhe e a utlwahala ka ho tjho jwalo o re ya loma kapa ha e lomi e a loma ntate e a loma matla a e file o e file matla a ho loma e a loma ka matla ana e ya fuwa mme re tla hlokomela hore matla a yona a ntse a ya re ka re a ntse a lekana le a seponesa nka tjho jwalo ho latela hore e ntse e etsa seo seponesa se ka se etsang empa ona molao o ntse o bontsha hape hore motho a tshwereng ke DCO o ntse tlameha hore a fihlele seponeseng ka pele ka mokgwa o ka kgonehang hore seponesa jwale le sona se se sebedise molao wa o bitsa wa dinwe tsena tsa crime kapa tsa ditlolo tsa molao ntate hore jwalo ka motho a belellwang ka ho tlola molao a ke a tsamaye methati e nepahetseng eo re tsamayang ho yona ha e ba re belellwa ka bohlodi ba molao e leng hore le ho ya ntse na le matla wa ho tshwara empa ntse boetse hape e tlangwa ke molao o mong o tsamaisang ditaba tsa ditlolo tsa molao ka ntlane ka hodimo ho o theileng ona o theileng sena sa DCO pele ke tla tabeng ena ya bo tjhotjhisi bo o buang ka bona jwalo ka ha hore e a loma DCEO na hona le mo re ka supang ntate dinyewe tse wena ka section 2 o ka di supang hore DCEO ke ena e sebeditse ba politiki ke bana ba hwebi ba baholo ke bana batho ba baholo ke bana setjhabeng
ba ileng ba tlhaotswa ke di-CEO ba ile ba fumana kotlo ba bang ba sentse ba hwehla tjhankaneng la hona le seo o ka se supang ntate holomeng ho ha yona jwalo ka bontshitse kare yona e na le matla hore e etse dipatlisiso jwale ha e entse dipatlisiso e ke fitse ditaba mahotleng empa ha ditaba di se di le mahotleng jwale moo ho teng yona ha e sa na matla ho se ho le makgotla hore a re re kgothisehile ke bopaki boo re bo fuweng mme ha re kgothisehile ke bopaki bona boo re bo fuweng re nka motho eno a ka buisa toronkong empa ha bopaki bo sa kgodise lekgotla le ntse le tla boela le lahleng eo eletsa ka nnete ga fumane ho na le bopaki bo kgodisang mona e le hore di-CEO moo yona ha e na matla a makalokalo matla a yona ke hore fela e check-a bopaki bo tshwarehang bo tla kgodisa lekgotla hore motho enwa o fela a le molato jwalo ka ha re re o molato ntate ka nnete ho na le dinyewe tse ileng tsa ya makgotleng tse diswa ka yona tshusumetso ya di-CEO moo ba belella ba ileng ba fumana ba le molato mme ba ya ditjhankaneng empa ke sena mabitso ke la ka monana haufinyane fela hona re ka bua mabitso a teng da empa re ke ka iphapanyetsa nnete ya hore ka nnete boholo ba dinyewe tseo setjhaba se ba le thahasello ho tsona ha re fumane qetellong ya letsatsi batho ba ya ditjhankaneng ke a kgona o tla fumana hore ha o ka sheba ditaba tsena tse amanang le bobodu o tla thwe ha o ntso ho etswa diphuputso mona Basotho ba re bobodu bo patetse ka hara ditse ka setsi sa seponesa ka hare ho makala a mmuso ka mona mme tsela eo Basotho ba buang ka yona hore bobodu bona la bo jele setsi ha o bone hona le dikahlolo tse sileng di bontshang ha tlile bobodu bo jele setsi ka ho mmuso hore ha di ngata jwalo ka ha motho o ka lebella ho latela hore ha Basotho ba lla ka bobodu ha kae ka hare ho makala a mmuso batho ba bang ba ile ba bua ka taba ya hore di-CEO e bonahala e sebediswa ke bapolitiki ba ditulong ka nako eno ho lelekisa ba kutlisanang le bona lehlokwa dipolitiking mme mo ho leng jwalo e ba le yona di-CEO e tumella ho sebediswa jwalo ha e ba ke taba e etsahalang ho ke ha ba le dinyewe tse sileng di felellang ka dikahlolo tse isang batho makgotleng hobane re tlo sentse ho utlwa hore mona morero ne se o fisa mang kapa mang lekgotleng morero ne e le hore fela o kweise hodimo le tlase o nyahamise dipolitiki ke bao o kgutlisanang le hloka bona dipolitiki hobane ba na le matla a ba fuwang ke puso ka nnete ha ke na mabitso e nka fang ka re ke ana ke a ngotse fatshe e ya utlwahala ya utlwahala ntate Boletse wa thetsa taba e nngwe e amanang le dipolitiki ka hara di-CEO nka rata hore o hlo e tobe ntate o e thetsitse lona le section 2 hona le maikutlo a mangata a reng ehle e sebediswa ke bapolitiki setsi sena se sebediswa ke bapolitiki na o ka fela wa tjho jwalo lebitso la di-CEO wa ehle setsi sena se sebediswa ke bapolitiki Lesotho taba e nka re buang ka ke hore rona re section 2 re na le tshenyo e kgolo ke tsela eo mookamedi wa di-CEO a kgethwang ka yona o ikgethela ke tonakgolo hore e be mookamedi mme ha hona le makgabane a beuwang a hore na motho a jwalo o kgethwa hobane na le makgabane a teng molao o re fela motho a jwalo e tla be le agente e ngodisitsweng ka molao o tsamaisang diagente hore ke agente kore ha fela o le mo ka ithutetseng molao jwalo o ngodisitswe le agente ke yona fela ntho e hlokahalang hore o ka lo ba mookamedi wa di-CEO ebe o kgethwa ke tonakgolo ha ho hlahe le hore na tonakgolo o kgetha jwalo ho ile ha etsahalang pele hore a tle o kgethe taba eno ka bo yona fela e etsa hore motho eo e leng mookamedi wa di-CEO a ikutlwe e ka jwale o kolota monga hae ya bobeding moo and ho ba bonolo jwale hore eno ya mo kgethileng a ka mo sotha letsoho a mo sebedisa hobane hothwe le ho kgusweng ha hae fela letona le ikarabellang kapa le di-CEO ikarabellang ho lona ha le eleditse mohlomphehi tonakgolo hore ke bona ka re mookamedi mane di-CEO o hloka ho tlosa tonakgolo sa kang ka boeletsi bono mme ya ba jwale ho so ho qalwa
le ku ya ho bona hore na motho eno o go soba mo e le hore mookamedi wa DCO o mo hau wa letona go taba eno ona ka section 2 re nka e etsa hore motho a jwang a se ke a ba le boitemelo mme o sebediswa ha bonolo kapa ka sebediswa ha bonolo ke bapolotiki ke tla etsa mohlala fela ntate ho na le ditaba tse ngata tse ding tsa bueha tsa bobodu tse sa tsena ke di felletse kae se ka hopola moetapele wa lekgotla la thuto ya setjhaba lekgotla la thuto ya setjhaba la setjhaba ntate Motshekwa Mofokeng o ile wa tla ditaba tsane tsa mo dimilione tse 50 a metso e meraro ga se bona ba ya makgotleng ho tswa ditaba tsa hore dipolokelo tsa hae tse di bankeng mane hore na ditjhelete tse keneng di kene ka ditsela dife qetellong ya letsatsi ha e le mona re le selemo sena se re leng ho tsona kapa nakong e ne re leng ho yona ha hona ka hobane ke le ditjalo tsena tse ntseng bona tsona ha re tsebe hantle hore na ke nyewe tse ileng tsa belella ka tsela ya mofuta ofe ke hopola fela hore ho na le nako e ne se re le komiting ya parlamente e shebanang le tshebetso ya ditjhelete tsa mmuso ho ntso bua ka ditaba tse se re sa utlwe hore hantle makgotleng mane teng ho etsahala jwang ka tsona ehlile batho ba bang le letswalo la hore e ka sebediswa kapa e sebediswa ke bapolotiki letswalo le nna bona ntate ho utlwa e le letswalo le tshwareyang ho latela hona mookamedi o tsela tsa mofuta ofeng Momamedi re haola metsotsong e 24 ka mora hora ya bosupa re haba halofo re ntse re gogohanya puo le mothei wa section 2 ke monghadi Kananelo Bolwetse re sheba setsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene Lesotho DCEO. Ntate Bolwetse ha re boele re ke re tibitibise hape ho na le maikutlo moholo wa ka a hore setsi sena e kare se ka ba le motjhotjhisi wa sona ya ikemetseng ya tlang ho tjhotjhisa dinyewe tsa bobodu. Section 2 e reng ka maikutlo ha re tla maikutlo ana a hore DCO e be le monyetla wa hore e ka fetisa dinyewe re tla hopola hore re na le molao wa motheo mme temana ya 90 ya yona ya molao wa motheo e theha ofisi ya motjhotjhisi e moholo mme e mo fa matla ohle a hore e be yena ya tla kenya dinyewe makgotleng mane a ba bone hore di a tjhotjhiswa ke yena fela a nang le matla hore a ka di hula pele ho fanwa ka karolo dinyewe tse jwalo matla ana wa fuwa ke molao wa motheo mme e leng hore ha e ba re ka ra batla hore DCO yona ke iphumane e na le matla a jwalo re tla tlameha re lo hlomathisa molao wa motheo hona ditemaneng tsena tse ntseng re bua ka tsona empa rona le section 2 re dumela hore ha hona setsi se tlamehang ho ba le matla ohle hobane ha o na le matla ohle o ka sebedisa hantle e leng hore DCO e ka ha e sa rate ditiro hlakane ya ba ikalla nyewe ya lefofu mono ya o nka ya o tshwara e wisa lekgotleng ha e fihla lekgotleng mane jwale e lo tjhotjhiswa ke yona e be re kile ra dumela hore ntate hlakane le re kopa lekgotla a tswe a ntse a le polokelong mane ya batho le batshwaruwa ba bang re santsane re lo batla nyewe ka boteng re tla tla re se re tshwere mapati ka morao ho mona jwale ke o tla dula mono mohlomong dilemo tse ka bang 10 ebe ka mora dilemo tse 10 ba hutla ba re ka nete ha fumana bopaki bo tshwarehang ba hore motho enwana re ka tjhotjhisa nyewe ya hae ebe wena jwale o so butse kapa o so tsotse diteng tse 10 kaofela hobane fela ho tlo bo sebediswa matla hampe hobane a le teng a dutse setsing se le seng empa ha le diteng tse pedi tjena ba bang bona ba etsa dipatlisiso ba bang ba tjhotjhisa ho utlwisisa hore e yo tjhotjhisa go tare ka nnete ha ke utlwe hore na motho o na le motsekisa eng ke bona ditaba tsa lona di sa tshwareng ha ke utlwe ka hloka ho tjhotjhiswa ha ke ise nyewe enana ka lekgotleng a ko lo batlang ditaba tsena hantle ha le di fumane hantle le tla boela le tlise go nna mona ke teke monke ke buisele lekgotleng e le hore taba enana e etsa hore ke sebile tshebediso e mpe ya matla empa re ke se diphapaketse hore ka nnete ho na le batho ba reng ho tlameha ho be jwalo ha DCO e ka bona e na le matla a makalo-kalo taba eno fela ya hore ho na le batho ba ba e bona e na le matla
e ka ba thabisa go kena diketsong tsa bobodu e ka boela ya hlaba le boikemelo bo phethahetseng mme dinyewe e bang e di sebeditse di ke se tsamaye ka tsela e monyebe ke ke bona ba nang le tshesego ba bile ba utlwisisang taba ena ka go fetisisa mme ba ka iphotisa ka pele go na le masela maikutlo a tlhong jwalo empa gona ka nnete molemong wa gore re se ke ra bokella matla ohle setseng se le sengwe hobane go dumela gore a ka sebediswa hampe ntse le hantle gore go be le ba thothisang go be le ba batlang dinyewe go thibela bana ba batlang dinyewe gore ba sebedisa matla a bona hampe go utlwisa bohloko ka nako nngwe e ka nna re moo ba ntseng ba etsa dipatlisiso go wena ya ba ga re buisane ga monate ya ba gopola gore re na le matla gore re ka lo kwalla motho enwa ha re ntse re batlang nyewe enana re ka ba ba thotisi ya ba sebedisa taba eno bohloko fela ba utlwise bohloko gobane ka nako nngwe o hanne go ba fa ntho eo bona ba neng ba e batla gore o ba fe yone ebe ba ga re tla sebedisa matla ao re nang le one ga fuweng ke molao go utlwisa motho eo ba bohloko mme ka nnete gona ka nnete mono ehlile re batla re le setšhile gagolo gore re ka bokella setsi senono matla a mangata ga kalo se le seng empa re dumela rona re le section 2 gore re ka ba lekgotla le ikemetseng le sebetsanang le dinyewe tsa bobodu re dumela gore re ka ba le lekgotla le ikemetseng le sebetsanang le ditaba tsa bobodu e leng gore baagodi ba tsebana ka ga lekgotla le e se le ba go telletseng dinyewe tsa bobodu bathotšhisi ba tse ba tswa malofising ya motšhotšhisi e mogolo ba tse ba go telletseng go thotšhisa dinyewe tsa bobodu e le gore ditaba tse tsebe gore di tsamaye ka pele mme taba enana re ka etsa ka mokgwa gore re hlomathise molao wa motheo kapa go ngwale botjha e le go bontsha re theya lekgotla la dinyewe tsa bobodu le ditaba tsa amanang le bobodu ha re ke re tshware hona mona ntate Bolwetse moo o reng le ka hlomathisa molao kapa la hlala o fetola ke a tseba hore lona ibile le section 2 e hlele re e ka re ho ka ngolwa botjha molao wa motheo wa naha ya Lesotho ha go tshwara mono ntate re ke re fete papatsong ha re khutla papatsong re tsebo ho hatela pele pusong ya setjhaba ka setjhaba Mosotho motle re kotla ka ditaba tse amanang le setsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene DCEO moeti wa rona ke monghadi Kananelo Bolwetse wa section 2 ntate Bolwetse ha re hatele pele ntate ke boela hape ke tla tabeng ena ya lekgotla la dinyewe tsa bobodu leo o buang ka lona lekgotla le tla fapana jwang le makgotla a mang a kenyelletsang hlomong la kgwebo le seng le ntse le teng ntate na molemo ha se matlafatsa la kgwebo kapa thepa le baahlodi ba rupetsweng ho shebana le dinyewe tseo tsa bobodu o entse mohlala o motle haholo wa lekgotla lena le amanang le ditaba tsa kgwebo ha o ka hlokomela hantle o tla bona hore ke lekgotla le theuwang ke moahlodi e moholo wa mmuso ha le theuwe ke molao wa motheo ntse lekgotla le phahameng empa ka hare ho reka mono ho na le ho entswe karolwana e sebetsanang le ditaba tsenana tsa kgwebo mme ntse ka ba taba e ntle he hore moahlodi e moholo a na se se matla a tshwanang jwale hore a boele a etse tsena tse re reng ke tsa bobodu hobane ntate taba ya bobodu e emisitse naha ya Lesotho re ntse re tapatapang ka ile ngwe tsena ka le naha re sa tswele pele ke ka lebaka la bobodu bo fitileng haholo mogo o putlamiswa ke bobodu mme dinyewe tsa bobodu ha di sa thothisei ka pele e ba rutanki motho e mong maabuteng teng mane o a hlokomela hore athe ke ntse ke ka utswa ke tla ke lo itshella nyewe ntse e teta lekgotleng mane e leng hore ha ke utlwe ka kafe ke hloka ke be le letswalo la hore ke utswe empa ha dinyewe di thothiseha ka pele hobane ho hlile hona le karolwana ya lekgotla le phahameng e sebetsanang le tsona tseng tse jwalo fela kapa re na le bommaseterata bo re reng ke ba rupelletseng ho thothisa dinyewe tsa bobodu e le hore ha nyewe e fihla mane ho
mastrata wa maseu re se tseba hore ha ya mana le bobodu e tla iswa ho bo mastrata bana le bana e senyewe e ka ikilela ho mastrata e molemo hobane fela a le teng e ba ha ona mosebetsi o mongata ka pela hae mme ya kgolo re sa di senda hore ho ha le theha le go tla dina le re le le ba le tsone tsa ba ugo e so re le tsana e be se e ba le go tla le ememali le thibile thazana le hore hona khara mastrata re ka ba le bo mastrata le hore ba Afrika ga le go tla mastrata ka ba le bo mastrata ba hwa go thwe lona le se le go sebetsana le ditaba tse amanang le bobodu mme taba ena ga re tinkile ka molao wa mosebetsi go tsebo o be bonolo iba ka hara mali ofisi ya mothusi mogolo wa mmuso le teng bathusi ba nang le bona hona le ba hlobuang ba hloelang ditaba tsena tse ha ho bane re tshotse ba bona go go metso le taba tsa dikolo tsa mona o ka gana ya setso bona di bue di phade re na le ditaba tsa dipolayano re na le boshodu ba boqhobane le ditaba tse di ntse ngata jwale dinyewe tsena tsa bobodu ha e ba di tla fika di kena le thathamolo la leno ka nnete di ba morao haholo mme di tla tsamaya ka tsela e monyane jwale ke mo reng ha motho o ile wa utlwa ho na le lerata le moyeng masedinyaneng mona le hohle hore mamang o tshwere ka ditaba tsa bobodu jwale e ba nenneng re mmola fa tsela tsa tsamaya le rona mo hobane nyewe yona ntse e tsamaya jwale a fuwe mokgwa hore a lokolwe ha nyewe ntse e petala go tletse jwale re mmona a fita ha mako a reka dikoloi taba eo ka yona fela e ya re bontsha hore taba ena ya bobodu ya patala ya lefa ya ndate ya lefa rona ba ntse ba re itshwere hantle mosebetsing moo re tla ja ho ruri ha re se re keneng le rona re di etse ditaba tsenana re tla tla tshwana le bana re tla ya lekgotleng lo hlaha re kguphe re tlo tla di itjella ditjhelete tsena tsa rona tseo re di fumaneng ka bobodu le bomeleme jale ndate ha re tla e ka bapala ya maobane ha re ke re utlwa ndate boemong bo jwale e bang ho bodile mapolesa ho bodile di-CEO ba hlodi le bommaseterata boemong bo ho tla etsuwa jwang e leng bothata re ka nna ba re sentse re na le bona re le naha ya Lesotho ya hore ho sentse go bodile hobane mo re ntse di fotsa diphuputso tsena tse teng se dire ditho tse ding tsa seponesa di bodile nka toto ya ndate le basanka ba mmuso go kenyelletsa le basanka ba di-CEO ho na le batho ba reng batho ba nana ba bonahala ba bodile e leng hore jwale monana e se le taba ya tsamaiso ka hare ho ditsela tseo re ntseng re bua ka tsona hore re tlameha re ntshe kwepere re le ba fuweng taolo ya ho laola ditsitseng hore le mo Afrika mona ntate ha mo sebetsang teng o tlo ba itse ho e ratang kana ho e ratang ho tlameha ho be le mekgwa e hlakileng ya hore na o itshwara jwang mosebetsing o etsa eng e ke ba re ha motho a fihla mona a batla hore a etse mokgotsi ya ba hore ha ke tlo tla ke etsa mokgotsi ntle le ho se o kana pele taba tse jwalo di na le mokgwa hore di sebetse ka hare ho setse mme re tlameha re hleretise taba hore ha re matlafatseng ditsi tsena tsa rona seponesa di-CEO sesole le tse ding hore ho longwe bebele ho bona hore basanka ba ditsi tsena ha ba etse ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona taba ena ya bobodu hape re boele re sebe ka tsela ya hore taba tsa Basotho le sona se dumella taba ya bobodu hobane le ha o ya ditshebeletsong jwale o fumana mokolokolo mo telele o nahana ho ntsha mohala wa hao thekeng o letsitse motho ya ka hare ka mane hore a hlae o tlo mo fella ntho ka thoko jwale ba sanka dipampiri fela o nkisetsa tsona wa bona le rona ka setjhaba sa Basotho ka nako nngwe re na le ho dumella ditaba tsa mofuta jwalo ha o lo batla bukana ho eta jwale o fumana ho thwe ha dijo bukana tsa ho eta o batla hore na ebe ke mang ka hare ka mane yo ka mo fumanang o mo fe le thonyana a ka tlo ho thusa mme le rona re setjhaba ka ke ka nna re ke re itshebe re itekole e be re tshintsa mekgwa ya rona re a e fetola re fetola ntse ya le bona ya ndate mekgwa ya rona hore le rona re se ra dumela ditaba tse ya tla ho wena a re nka o thusa
empa pele nka o thusa ke kopa o nke bokana o potlake o mo tlalehe ho ba mea e ska re jwale ha o ka tsa ho mofa eba ha o fihla motseng mane ne o bitsa mang le mang le mang le mang le bao a nna ke ile ka thusa di mamma go ba ke ile ka mo fa bokana e ya mo o ba tla dinyo o mo fe bokana o ka o thusa taba ena ha ena ba e fela ho ba e le hore he ka di ya tata re tlameha le rona re tswa tsa Basotho ka ya rona tsa di tsena e ba tle e fapane ha re hlile le rona re tsaba hlile le rona hala re nne na bobodu ka ditsela tsohle ho tla ba thata hore bana ba ka seponisa ba ne le ba nke toto ba e fuwa ke rona ka matsoho a rona le bana ba sebetsang hohle mo ba sebetsang teng ba nkang toto ba e fuwa ke rona ka matsoho a rona ka nnete ke nana hore taba eno ya bona la jole di ba di tse ba tsali na le taba tsena tsa bobodu le rona re tswa tsa Basotho re ka e thiba o re ka thibwa ke setjhaba ntate e ya utlwahala a re ke re kgutlele tabenyane e utleng wa bua ka yona ya hore ho ke ho fetolwe molao wa motheo o ngolwe botjha ke a gola potso ya ka e tla ba hore na hantle ho fosahetseng moo ke ntate ke molao wa motheo kapa ba phethahatsi ba ona molao ntate wa tsaba ke le ka rena lo bolo ke le motho ke le dire re ka ngola melao ha ba ta ditse tse ba molao tsa go ngola melao ha ba le melao e mete e fetang ya dinaha tsohle tse teng lefatsheng empa ha rona re sa iphepole ka bo rona re batho re sa iphepole ya ba go kutla ditseleng tseo re ntseng re tsamaya ka tsona re tla ba le melao e mete ena e di ba re thusa le ka dintho hore ha re ke re amohele re le batho re tseba botle le bobe molao ha e be ntho e tla re thusa e seng hore batla hore e be yona e go putsa hore batho rona ka bo rona re go pele pele hore batho re tsebe dintho tse mpe tse di go dintho le le re popa dintho tse mpe le molao o tla sebetsa mo go leng jwang nna ke kushwa ka e go ke ya hore re mo re leng teng ka lebaka la diketso tsa rona re le batho re balla molao go fumana masoba a ka re isa mo re batlang ho ya teng dintho tse fosahetseng ke yona taba e kgolo yeo re tlameha hore re lokise ha re itukise ka dikelellong re itukise dipelo tsa rona re itukise moyeng re le setjhaba sa Basotho e tla re le taba ena phopotso ha e fela e fumane re le setjhaba se ile hore melao ena e metjha e tla ha e fihla e tsepane hantle ka rona e fumana re le setjhaba se hlwekileng mme e tla se ka sebetsa setjhaba se hlwekileng mosebetsi o tla ba bonolo haholo empa hee le ha o le jwalo ke ntse ke tlameha hore ke amohele hore le melao ha e fofutsa le ha e ba re le hantle re le setjhaba sa Basotho ho ntso tla ba le hona le polelo e reng ha hona motho o senang le hlanya ho ntso tla ba le hlanya le tla batla hore le ne le ditaba tse seng hantle mme di dule hape ke he ho be le molao o tiile ho tla thibela hlanya la mofuta o jwang mme ka nnete ha ke tla hona molao wa DCO ka go ke buile fela ka ditsela tsa mo hore na mookamedi wa teng o kgetha jwang taba tse ka botsona ke se molao ona o bonahala o fofotsa ha kore o se molao o tiileng ha kalokalo ha re ka ra hopola re tla hopola hore letona la molao le tekile ditshwantsho tse pedi tse go matisa molao wa motheo mme setshwantsho sa bobedi ya kgona ke sa le seneng ke sa le shumele motho mo sa hitse ka hare ho parlamente andate sena le se krea se pola se sena se ngwana le sona se le teng pa se tla ditwa ka le ditlo le letha ha o dumela ntate ke a gona go ka le bua hobane re di boletse ka pele se mane ka le ha ke so go rona ka Sesotho ya ba e tsena le ditlo la go tla ba independent Lesotho Anti-Corruption and Ethics Commission wale yona tokomane eno e ne e bontshitse hore na mosebetsi wa setjhaba e tla ba o feng ebile e hlile e totobaditse hore e tlamehile se ikemetseng se senang le tsuka la dipolotiki kapa se senang tshusumetso ya eng kapa tshusumetso e sa ho mang kapa mang senana se agate ho parlamente e ska ba taba ya go bale se bonahala se le mohaung wa tona go sempe se le mohaung wa setjhaba ka parlamente ena ya setjhaba o se ikarabelle parlamenteng se ikarabelle parlamenteng se tsa mosebetsi
c'est mon sélection, c'est ça comme il dit. C'est ça que tu as fait. Voilà, vous bonne si tu as fait mon rôle. Et moi, yo, il est mort à midi. Pour ça, il est mort à midi. À des batailles du Bababi. Bata fait quoi? C'est mon côté, quand vous êtes ici, bah, VSC. Mais, pourquoi vous sollicitez, c'est là, et n'a pas d'aller. Il y a un bagage, et le horé. Batuba n'a pas habité. Il va plus mon yaka ou les canins, pour en bâtir une coupe d'abona, mais il va aller au fond pour voir là-bas, qui va là-bas, par là, on peut couper au la totalité, battre là, bon, Camille. C'est pas, il faut remettre dans les tours. Hadith a dit que au comité n'y a pas ramené. Il fait du coup ça, il va dire papa, allez, les sénateurs mentionné, et puis, on a dit. Hai tu bisa ema orang tu nanti bisa bah toko mani ini bisa ema ada ni untuk apa ni mula juga usata balik baba sih dan di mana baba ni bapa hebat tu mungkin kaji ni tu ya pakai ni chen tu sama tahu tidak ubah hebat ini kita baca lagi nanti pernah ni tu evident ni mana tahu aku bisa ni tahu oh ese mona basa khetwe ke Justice Commission c'est ça que tu dis, on essaie de parler. Il me paraît bon, c'est du communisme. Canada, baba flani, il nous l'a tout, le baba. Voilà, mon camé, mali, kamali pini, il y a des minutes à pini. Mais, vous allez, mon camé, les bâtards, il y a pas la vie. Il va il fait bon, camé, quand vous venez là, donc à ça, c'est mon côté. Voilà, c'est dit ça, bah, on peut pas aller du communisme. Voilà, il faut aller au fixe. Si tu as dit, mon gamé, mais il ça, mon gamé, il a fait ça. Il dit, mon avoir pas même de gros, ça, mon gamé, il a fait ça. Il aurait été la manipulation ou du communisme, on a voilà, il a fait quoi, ça, c'est la même mais nous, on a au fixe, mais au fixe, c'est à ta taille, mon avoir pas même de au Sangabayo, là, où il est le mon gamé, au Sahara. Quand là, il y a beaucoup de c'est pas ça. Il y a encore. Là, ici, qui a il va ça, et ça va être un quoi. Oh. Monsieur, tu as envie de voir quoi, c'est le côté la coupe pour ça. Il y a pas de temps pour aller à l'université, c'est pas que c'est au université. Admettez, mais dans une autre là, au bon à l'entour, la carte de beau père. C'est peut-être là. Les Tokomani, les Maïtiko, Annie, a pris à Uno, à Panu Taba, report. Well, whatever section 2, référé, Rokupa, Hungue, Omubazzi, Hungue, Molau, Wamoto, Ogan, Alona Bazzi. Il est Tokomani, on a fait Pidi Yako Paula. Oui, donc, il va aller hanker. Il est Tokomani, il est Tokomani, il est c'est que moi, on me tell what to go. When we have to tell you, c'est Taba. Si vous goumez là, Taba so high. Honestly, I have got a Mala Tomucha. You do not get a little Mala Tomucha. You go back away. Really, you said to tell you. Really, Taba, it is not a right. I'm ahead of Tabina, Kapari, Amuhi, Raila. When I didn't follow now more about what is Muslim with you again. I can't get into my parliament, my own to Talaman. In Pamela, one would tell us in Malawa Parliament. Similar was it. If you saw another section, Mola was it about and there will do if it's Taba, Car Ukuru. This is funny, my Google. And that you will have to buy that. If you don't my Google, I say, how for Pamela, one would tell one of the good to a high. A book of money in task, you will have to one to do. Ya utlwahala ntate na tlhopho botjhae o seng o bua ka yona ke shebile ntate ke ntse ke ya lwena ha o ntse o hlalosa hore na setsi sena se tla bitswa ka tsela e nngwe se tla boptswa jwa na tlhopho botjha e bua ka lekgotla le la lo ileng wa bua ka lona le tla sebetsana fela le dinyewe tsa bobodu
ka nnete moo ke badileng teng ha ke bone hona le taba e jwalo mme ke a kgona ke ne ke nna ka tlhalosa ka re ntse ka ba taba eo re kenang ka go molao wa motheo empa le teng ge ntse re ke dira pepeletsa go re kene ka go molao wa motheo ka ba ka re o ntse mohlala o motle ka lekgotla lane la dinyewe tsa kgwebo a se le go ke ntse le lekgotla le phahameng empa jwale re na le karolo ya lekgotla le phahameng e leng gore re ntse re ka ba makgotleng a ntseng re na le ona ka matla eo ba se ba o tlametseng ba fuwe matla ke molao wa motheo ba ka thea dikarolwana ka gare ona ka moo re ntse re ka ga thea karolwana e shebane le ditaba tsa bobodu fela ya ba ga re iphenye le ka gore re tlele molao wa motheo ga kalokalo molao wa motheo o sentse o file ba bang matla a gore ba thee dikarolwana tse jalo ka gare makgotla a sentse a le teng e leng gore tate yona ga se taba e thata kalokalo eo re ka bang gape ka le ka thata gore kene ka go molao wa motheo e ka ba taba e bang teng ga bonolo gagolo fela ka nnete yona ha re ke re phetohe ntate ke la ka tseba hore o tla rata hore o ko bue ka setsi sena jwale o se bapisa le ditsi tsa mofuta ona dinaheng tsa matjhaba a ko tjho re utlwe matjhabeng kwa di sebetswa jwang ntate Lesotho mo teng di sebetswa jwang kgothaletso ya lona ke efeng ntate ke le bua haholo ka nnete ke a kgolwa ha re tla ditabeng tsa matjhaba nka re fela re na le molao wa dinaha tse kopaneng tsa matjhaba e leng taba e bitswang United Nations Convention Against Corruption convention ena na ke ya selemo sa 2004 kapa ene ka e hona mono mme karolo ya yona ya bohlano e re dinaha tse tegenetseng convention e di tla etsa sohle se mateng a convention ke dumela ka Sesotho ke selekane ntate selekane se tegenetseng selekane se he ka ona bone ka le selekane di tla etsa maano le melao e lwantshang bobodu le ho bothibela mme dinaha tse jwalo kgafetsa le kgafetsa di tla boela di nenne di hlomathise melao eno ya tsona kapa di fetole ka hohle ho bona hore melao eno ya bona e ntse e kgema le dinako mme ntse e na le matla a lekaneng ho bona hore ho lwantshwa taba ya bobodu jwale selekane sena ha se tswela pele se re ho tlameha ho be le ditsi tse lwantshang bobodu tse theuweng ke yona melao ena eo ke buileng ka yona mme ditsi tsenana mosebetsi o mongwe moholo hape e tlameha e le ho ruta setjhaba ka hore na bobodu ke eng hobane ka nnete re na le batho ba sa tsebeng hona bobodu ke eng ba bona e ka ba iketsetsa tjhelete e potlakileng ba sa utlwisisi botebo ba diketso tseno tsa bona le hore na di ama moruo wa naha ha kae jwale ha re kwa selekaneng se seo ke dumelang hantle hore haeba e hlile re etsa melao ebile re theha ditsi tse lwantshang bobodu le ho bo hlaola re tlameha re ipapise le selekane sena mme re bone hore melao ya rona le ditsi tsa rona di fihlela dipehelo tse beilweng ke selekane sena jwale re boetse re na le melelwane e meng hape e bitswang Charter Principles ke melelwane e ka bang 16 e hlalosang hore na gore re tsetetse setsi sena se fela se ikemetse se na le boikemelo ebile se ka sa kgona ho noma se tlameha se be jwang mme taba pele ke hore thomo ya sona e tlameha e hlake e totobale batho ba se sebeletsang ba se ka nna ba batla kwana le kwana thomo ya bona e be e totobetse hore mosebetsi wa rona o lwantshana le bobodu le ho ruta setjhaba ka bobodu ditsi tse jwalo ha se le teng se sebetse le ditsi tse ding tse teng tse sentse di thetswe hore di bantshe ditlolo tsa molao ka hare ho naha jwale ho be le melao e hlakileng e etsang hore ditsi tse jwalo di kgone hore di etse mosebetsi mme
go le ka bontsi gore o tla ba le mookamedi go boele go tla yona mo mookamedi a leng siko mosebetsi o tla tswela pele ka tsela ya mofuta ofeng re tle go mokgosa mookamedi ha sa le teng gona tsela tsa go tlosa mookamedi di le ba tabe mona go fela ha tona kgolo a ka go atare monna itolele ke go go di ya le tswa le tsena ka parlamente o hana mo le di eno o sa tla wena a bona o hana go tlosa motho a le tsiretswa ke go sa wena he e lo re go tlosa ga go ka di bona e tsana e tsara e sa ke le hantle e di ba e ke tswa fela o tsena mo phaso e lo ha motho ya mo tsitsi ba le ga tsitsi ha ikele ka sedi a tseba gore ke sireletseng mo tsitsi mo lo go ita mme ha ba tseba mosebetsi wa bona ke mo lo mo ha ba tseba mosebetsi wa bona ba sireletseng ka tsela ya gore o ska go le lebisa le sodumo wa iphumana le wena o se dilo fetile jwale go so le lokisa wena go bana go thusa ha o ntse mosebetsi ka ditse tsa tlola mona o ha o ntse mosebetsi o sireletse ke mona gore o ska iphumana o so wetse mo le kong wa gore o so fetile mo le lekisiwa ha qalong le wena a ntseng a le lekisa motho e ba gore a etse mosebetsi mme ba ka tsetsa ya meputso ya bona ha e dile meputso e phedisang ke a tseba gore taba gona e phedisang ke tsa ba taba e ka bang ganya ka letsatsi le leng empa motho a ntseng a batla dinyewe mo rantati a ka tiro gona mane ma dulang teng ha mongateng a ka wa montsha o tla fumana tšhelete kae o wela molekong wa gore a iphumana tswang ka dikgwedi tse di tlhela ka thoko ka mo gobane ba tšhela ke ba le teng go now ga ba tshwase dati now ga ba tshwase ba tshwase ka tsela e le gore e tla etsa gore ba se ba gaswa fela bonolo jwale ba be le taolo gape godima bohlanka kore o ska fumana fela o so agelletse motho mo bodisiwe o so thwe renkile mambang ke go mo go ma gape di go tsetsa le motho ikire patlele basebetsi ka ditsela tse hlatileng mme le basebetsi ba le bona ha ba le mosebetsi mo ba utlwa gore mosebetsi ha ke na tswa se ke tibetse ho sane ho bana ho thuba di ha ke a etsa tsena e seng ba be le taolo ho ba bohlanka fela le disebediswa tse ding tse di le ka tšhelete ha go go bona le gona le tsela e hlakileng ya gona se tsena gobane se fumana tšhelete go tswa go rona dikgapa tsa gona ka ntlha tšhelete e ka tswa go tsona e ka ba tšhelete e kae e tla ba thusa gore ke mosebetsi ke a kgoro tabena e tla go thusa tseleng e ntse re bua ka yona ka gona re se re tla gare ba tle ba tlhothise e sentse ba sena tšhelete ya go batla dinengwe o so tla go tsa go feta go ke le tsa mosebetsi mo tlhotisang ka se le sekolwa le se ba tsana go ba a gore go tse pedi le thusa ka ntlena wa ba ba tla ba khasa go re ke ba thusi ba nna le di se se ba bothata le yona wa utlwa mme taba e mo hape ke gore ba be le tsona disebediswa tse lekaneng gore ba kgone go ba etse mosebetsi wa bona ba be le boikemelo ditabeng tsa ditšhelete ha ba sebeditse tšhelete ba tle ba tlalele parlamente fela e ska ba taba mona gore jwale le fuwe tšhelete ke nana empa gore le e sebedise ke mosebetsi o mongwe o qetetse sebedise tšhelete nao e ba mosebetsi ka boyona tabeng ya go tla pota go mang o khutle o ye go mang gore fela o se itse tšhelete o e fuweng gore o e sebedise jwale ka gathate o beele e leng taba ya leko tla e tlhaola bobodu ba bona gore go be le tsela e hlakile ka tshebetso le tsela ya boitshwaro le gore na o reng go ba tlhokantle ka mona le gore na o kopana le bomang kae ka dinako di feng gore go be hlake hantle gona ha o le motho a sebetsa se sena re lebeletse gore o itshware ka tsela ya mofuta o feng ka ga go bona ka mono go be le taba e leng gore na re sebetsang jwang fela o boele gape go hlake le gore na ka ntle katamelo ya bona go setšhaba ke katamelo ya mofuta o feng ke a kgona o tla gopola ntate le moaledi wa phutsa o tla gopola gore section 2 e ne ngolletse ena mookamedi gore go na le batho ba e leng ba ditsatsi tsebo ba lla ka gore e ka nna ba obile le bobodu tsa dipampiri tsa dikgetho a se tabe go dumelanang le yona kapa e gananang le yona ga re na maikutlo go yona go fitlhelela mona mo re leng teng tsa tsebeng empa tshwenyo ya rona e kgolo le gore na ka nnete re ka keta dilemo tse pedi re batlana le taba
e etsa hore batho ba lahlahelwe ke tshepo ka ho fella ho fetisa se kana haeba se ka nka dilemo tse pedi ho batlana le nyewe e le nngwe eo ho utlweng ka re ke tabe hlakileng ya ho fela nako ya mane o bala molao wa lo a bala o utlwe ona e tlile ho fela ho etsa se bodu ka ba bala ho etsa se bodu mme ka nnete se tlameha se bona hale se buleile ho setjhaba se kgone ho tla e seng fela ho tlisa menyenyetsi lo re se bona menyenyetsi e leng ya tliswa e ntse tsamaya jwang di se di tswa jwang yona jwale nnete re boele re tla se dina ya ditlaleho ha o be le ditlaleho ha o tlo be le ditlaleho ha se tisetsa mosebetsi wa tsona mme se tseba hore mosebetsi no go etsa ke tlo ya letsa se go tsamaya ho tlaleha setjhaba sa se go tsamaya ho tseba ona le ntse re etsa le tsona le ba teng o be ha o etsa dintho wa ho pola hey tabena la e tsamaya ho tlalewa a go tshware hona mono tabeng ya ditlaleho ntate Bolwetse nke ke fete papatsong hoba ke hora ya borobedi ha ke khutla fela re se re phethela ditlaleho mono ntate re tsebo ho bulela Basotho re utlwe hore na ebe ba reng ditabeng tsena tsa hao momamedi hantle ho di mahloho hora ke ya bo robedi ke feta dipapatsong ke ya khutla bophelo bo tati le di-transaction tsa hao di tlameha ho potlaka jwalo fela andade ska ba ba ntshit tjhentjhena ya shota kapa ha o tsebo balala brother bola mazaza sestere tjhelete ena ha e shoti ebile bona ho file ngata tsisa okay moratu fa o ntse phusha hasele ya hao ka cash empa o ka etsa tsohle ka eco cash wa patala di-bills school fees wa reka airtime wa romela kapa amoela tjhelete ho tswa ka ntle le ka hare ho naha mo le Standard Lesotho Bank jwalo all from the palm of your hand. It's not just easy, it's the future of hassle-free transactions. Hopola he skipper cash, rely on eco cash, nolofatsa bophelo ba hao. Letsetsa *199# kapa romela WhatsApp ho 66100 bakeng sa ditlhakisetso. O ka ba download the eco cash app hona jwale. Econet, inspired to change your world. setupu se makgethe se kgotswa ke baeti berekisa kgwebo ya hao ka ho bapatsa le mo Africa FM e tsejwa ke matjhaba re letsetse ho 64 ha o letho robong nngwe mo Africa FM ke salema ya sa Bosotho le Bokreste bohle ba buang ho sona ba mamedi le batsamaisi ba mananeo ba lebeletse bua Sesotho se nepaetseng le ho ya la hloko dipehelo tsa Bokreste e leng thatano tlhokomelo le mamellano ka dinako tsohle Africa FM ka moya marangrang le ka founu mo Africa FM sa setjhaba ka setjhaba metsotso e meraro ka mora hora ya bo robedi o ntso mametse phutsalatso ya ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Africa FM ke moqebelo Mosotho motle ka jeno pusong ya setjhaba ka setjhaba re sentse re haba ho phethela puisano ya rona le mothehi wa section 2 o bua le bitsong la section 2 ka DCEO ha re ke re utlwe Mosotho motla hore na o phethela jwang jwale re tle re utlwe ha o kena ditabeng tsena hore na wena maikutlo a hao e ka ba afe ntate Bolwetse o nontso le ditabeng tsane tsa mekgwa e ka sebediswang ho matlafatsa setsi sena le bosebeletsi mme o no so le ditlaleho jwale ndati ile ke le shumele mo tsene sa rona le tsetela ke ya hore ho beletsela yo se tsebe le se buang le setjhaba le hore se kopa le so e le hore ke ke bele ke tshumaneng ka ya mo ha bonolo ho tlisa ke tebo ha ba ile teng kapa monyetsi ha o le teng empa ha ile se tso se bona ka ba se ntse ho di mo mane ka nnete ha o le motho ka se monana o tla ba le letswalo kapa o tsene ka re hey nke se go lo kena nka khutliswa ka ntle ka mona a nka re ke ya mo o tsisa ditaba tsena tse ke na le tsona ke tsona ditaba tse nna empa ke go pawe e tsetelle nda ka go tla lenyana na ya ka ditlaleho taba ena ya ditlaleho ke mona ntse di kana hore taba ena e tla ha ho Public Financial Management and Accountability Act hore ditsi tsa mmuso tse thuweng ka mora le makala mmuso matona e grabella ka tana a isa ditlaleho parlamenteng ka ha go dikgoditsenne ka mora se mo sa tshetse tse ditsi tsa mmuso a se di siyo fela ha o thola go fela di atla dingata ka dilong ya ka mona na ka di hopola dingata empa ha re bone ditlaleho taba ena yona e tsa hore re be le taba ya bobodu
batho ba iketsa dintho fela ba tseba hore ha hona taleo tse tla etswang tse tla ya mahlong a setjhaba empa wa tseba ntate ha neighbor mang a sebetsang kae kapa kae wa tseba hore taleo e tlo ba teng e tlo ya parlamenteng thutelo tse go fumana taleo e tla balwa moyeng ka nnete letswalo le ba teng ho motho hore a ska iphumana a iketsa dintho fela tsena a sa tsotelle eng kapa eng mona moo re sebeletsang ka le 15 hona e kuwe kwana ditseleng fela empa ka hara mmuso ka mona ho le 50 ka tseno le 50 ka yona taba ena e etsa hore bobodu bo ye fiti ka nnete ha re ke re thusaneng re tshaba tsa Basotho bophatlalatsi mekgatlo ikemetseng le bohle ho bona hore ka nnete ditlaleho tsena tse molao o re di tlameha di be teng di ba teng wa tswa ntate go bolelle re ne re ba di dikgetho selemong sa dikete tse pedi le masome a mabedi a metso e mmedi re lata dilemo tse pedi dikgetho tse jwalo di fetile le tsatsing le ntse re sena tlalo ya dikgetho le ho ja molao wa dikgetho re tlameha re tlalo ya dikgetho ntate nka bala tse ngata tseo le wena o tla tjho hore ha o so bone ditlaleho tsa bona di tekwa ka pele ho parlamente Khelek re lwantsha bobodu jwang ka lefetile le kana kana ditlaleho tsena ha di ne di le teng di sio le tla ha e fitsa di ba le lefetile bona hore ha re ke go utlwa bona mona go tlhola ba ke boikarabello ba manta teboletso ho bona hore ditsitse di a tlaleha ke manyalo kelang ho di sala morao hore hela wena di CEO hela wena ombudsman ha ke so bone tlaleho ke boikarabello ba mang re na le parlamente o phonyetsa le he banna au ntate bolwetse tšeona e otlile ya parlamente Mosotho motle hore ke yona e lokelang ho bona hore boikarabello bono bo a phethwa ha ke re mona mo rotleng teng le nngwe ha di kananelo bolwetse Mosotho motle re otlile ditaba tsena o di utlwile o ne hle a bua ka botebo lebitsong la mokgatlo wa habo o lwanelang ditokelo tsa mantlha Lesotho mona section 2 re shebile di CEO matla a yona a tloha ho kae a fella ho kae Mosotho motle di kgaello tse ka bang di teng tlhopho botjha yona e reng ka setsi sena mme wa utlwa hore Basotho bana ba buile ka tsela e nngwe empa ha di se di hlaha dikomiting kwana Mosotho motle di se di hlaha ka sebopeo se seng o tjho jwalo Mosotho motle re ka rata hore